Itarĩtie kuria kwanĩrwo koni guchererwa kwa thirikari kurukiria mbeca cia capitation na igerekana ta menire arito kinya bethera bakibuthakia mageria kindegoro bariwa cukuru ira nyingi ichinyithĩtwo muri uyu marando na kithira mbeca itirukirwo kethira kwina thina ukinyaniria mobatu yegitumia monabo thirikari gukurukira CS Migos Ogamba itumiritie kurukiria bilioni 18 ira chirigiri kuyika kithomo machukuru-ni. Anthony Kathenya aina riboti. Kagita kala rutoba gucoka cukuru muthenya omde nyuma ya kuthira bare mujiko wa bime bithatu kithingatanio kiama gia kurungamira arimu kianati gwitukira mutongoro ekuru wa mbere kiamani gikimase kiambati leo nikirethite wagagubwa kyo nikirebe kugane thirikari kwaga kurekiria mbeca ja capitation kiri maskuru kuringana na mase kiambati wetina mbere bwa maskuru mama baomba kwangaratanwa ikiririkana gwa skuru nyingi jine madeni manene kuma kirita mbetuku amuna kwithirwa kagita gaka niga kwenda wetina mbere bwega kiri maskuru nonto bwa igerene binene bijite kuketha kwina thina nene muno na aritani bakasumbuka especially the principals na HOI ko swanimbia na baba kare aba skuru kuria marando yau yarari ombere nonto teka kwindira atuma wasiani kumane na bobo kiama gine kyurite thirikari kujukia onto bobo no rito bunene na gutigira mbeca ino ni kurekerwo kiri maskuru ko twaromba thirikari ibwethie manto yaraka na ya agent kuhakikisha mbeca icio ginya skuru kenda arito basetro na kenda bomba kuthithia revision kuyo na inya banenkere ma end of schools peace of mind pakiomba kurita ngui ya revision na kurera arito ba tamu yekwiyo nonto asiari bo bakomenya mbeca ikarito thirikari mwalimu na komeneterete mbeca irito ko utira mwalimu omba kwirana kana asiari ane ni bweye na mbeca nonto they were not ready for this na thirikari ne twirite kila saa kadre ikiria mbeca iyi ko unda romba thirikari yarakisha manto yakenda aritani beto batika watwe ne stress cia kuurua marando na kuuria ne atabaeka ana ba skuru itari rebierio. Aidha kiogoro kia omde waziri wa kithomo Julius Migos Ogamba nilithithete kiri gutigira mathomo atikwinyirikana nini thirikari ndia ministry ya kithomo muthenya omde nirekirite kigina kiri maskuru kigina kia bilioni 18 na milioni 508 bilioni 1 na milioni 400 ikithija kiri kithomo kia utheri ya primary bilioni 6 na milioni 143 ikithija kiri kithomo kia utheri kia day school na jio bilioni 10 na milioni 963 ikithija kiri kithomo kia utheri kia day secondary school gatwerere mwathani mbeca wiki ya nonto manto ya nacia na thina cia cukuru kwithira itena resources. A teacher cannot manage a school without resources. Kuma mji munene wa Nairobi, Mbita Anthony.